आकाशवाणी इम्फाल R.K.Gorani na pau pazari ahan bada maru iba pau प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना नाहरोलदा लालोबगी लंबी थादोक्तुना लेबाक asi sakol hanabagi thabak tawna taksilli प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हौजिंग हाकि ममांगदा बेंगलुरुदा सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस लेसिंगनि कोनिथoi हौदोखरे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ngasi नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के मैंडेट डॉक्यूमेंट पुथोकलगनी अमसुंग केरला दा चथारिबा हुमुद्रा मंगा सुबा संतोष ट्रॉफी फुटबॉल गी अनि सुबा सेमीफाइनल दा ngasi मणिपुर गा नोंसु बेंगल गा थेंगनरगनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना नाहरोलदा लालोबगी लंबी थादोक्तुना लेबाक asi sakol hanbagi thabak tawna taksinkhre असम दंगरांग कार्बी आंगलों ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर शहर डिफुदगी किलोमीटर हुमुद्रा मंगा रोम चलगा लेबा लोरिंग थेफी खुंगंगदा शांति अमता ओइबा अमसुंग साखोटपेगी अचौबा रैली अमदा श्री मोदी ना वा ngangi मांगना हाई ममंग सेगी सेप्टेम्बर थादा जिला असि लालहोलुप तरुका शांति की चुक्ति सही तौनुखिबा अदुना लमदम असिदा सही लिसांग सिटना लाइरकपा लालहोबगे समिक्षा लोइसिनहल्ले मागना हाई ऐतिहासिक ओइरबा शांति की चुक्ति दुगी मखादा लालहोब लिसिंग अमा हेनबना हिंसा की लंबी थादोखी अमसुंग खुनाइगी अपुन बेसियल तिनखी खुलाई थादोतुना चंगदरकलबा लालहोबसिंग असि हौजिक सरकारना नौना खुंदा लैता हली श्री मोदी ने हाई शांति की चुक्ति अदुगी सरुक अमु ओइना पीबा स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज के मखादा केंद्र सरकार अमसुंग असम सरकारना जिला असिगिदमक लुपा कोटी लिसिंग अमा पीगनी प्रधानमंत्री ने हाई केंद्र सरकार ना जिला असिगी अमसुंग असम के अतै मफमसिंगे ट्राइबल मियम याइफनबा थबक तौरी मागना हाई कार्बी आंगलों जिला असि यामना तेनबा मतमगी मनुंगदा चाखोटलेबा जिला अमु ओइरगनी प्रधानमंत्री ने हाई असम दा शांति अमसुंग महौसागी फिबम हंजिलकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हौजिंग हाकि ममांगदा बेंगलुरुदा सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस लिसिंगनि कुनिथoi हौदोखरे मिफम असि निमित हुमनि चथगनी निमित हुमनि की मिफम असि प्रधानमंत्री की मंगलान भारत पु इलेक्ट्रॉनिक्स के पोचै साबा सेमीकंडक्टर डिजाइन सेम साबा अमसुंग अनोबा पुथोप के लमदा मालेमगी लमजिंग बलेबाक अम ओहिनबा हाइबदु मंगफाउन हनबा सिनबन हाइना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ना हाइरी मिफम असि लेबाक असना मालेमगे सेमीकंडक्टर हब अम ओइनबा अमसुंग चिप डिजाइन सेमगनब अमदि साबगी इकोसिस्टम हब ओहिनबा पांदमदु फंगहनबगी अहानबा खोंगदाफम ओहिलगनी मिफम असिदा इंडस्ट्री एसोसिएशन सिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की सकनारब अखंग ए सिंग अमसुंग एकेडेमिया सिंग सरुक यारी मखोइना लेबाक असके सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम साखोल हनबगी ओइथोकपा याबा फिबम अमा सेमनबा थौसिल टैलेंट अमसुंग सरकार की थौदांगी मतांग खननैनगनी इलेक्ट्रॉनिक्स अमसुंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर नहाई मिफम असिदा सेमीकंडक्टर की लमदा पुनः थबक तौमिननबगी मतांगदा यानसे कयामरुम सही तौनरबा याई प्रधानमंत्री नांगसी वीडियो कॉन्फ्रेंस की खुथांग द ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट्स GPBS सु हौदोकनी GPBS लेसिंगनि कुनिथoi असि गुजरात अमसुंग भारत पु आत्मनिर्भर कम्युनिटी दगी आत्मनिर्भर गुजरात अमसुंग भारत ओंथोकबा हाइबा थीमदा सूरत पांगथोकनी मणिपुरी सिनेमा ना चाही अंकै मपुंग फारपगी गोल्डन जुबली थोरम ngasi लोइसिलगनी मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी ना सिंदुना मसिक ऑडिटोरियम दा ngasi नुंथिल पांगथोकदबा थोरम मदुदा मणिपुरी सिनेमा के पायनियर मसुंग सेलिब्रिटी सिंग ओकनी थोरम मदुदा राज्यसभा MP महाराज लैसेम सनाजौबा सनारब फिल्म मेकर अरिबम श्याम शर्मा मसुंग मणिपुर सरकार की आर्ट एंड कल्चर कमिश्नर M जोई सिंह सरुक यागनी MSMDS na sindun housing masigi palace auditorium da celebrating the first milestone of SN San Cine Archive and Museum pangthokli thormasida Manipur sarkar gi art and culture ki director Laurimam Kisorjit Singh filmmaker SN San gi machanupi Nilima Devi amasung aiba amasung filmmaker Dr. Makhon Manimong Sawa saruk yari Manipur University of Culture na sindun ngasi malem gi zawagi nimit pangthokani मपुंग इबा थरम इम्फाल की पैलेस कंपाउंड लेबा डायरेक्टोरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर कॉम्प्लेक्स के चंद्रगति ऑडिटोरियम धाउजिक नुंथिल पांगथोकनी
Leibaga saning tamlakpa sai humdra manga surapagi thorom azati ka amrit mahotsav kamari lenana leptana chathariba quiz ki thorom ngasi nibidang pung 3 makhai gi Manipuri pauda sandokani thorom asida mamagi episode hangkiba quiz ki wohangi pakhum lauk thokpa amade khangat laba winner singi maming su lauk thokani loinana mathang episode ki quiz ki wohang su hangani ahanba phangba achuma pakhum ahumna quiz asi winner oigani miyamna makhoi gi pakhum email address airinfalnewsquiz@gmail.com da masagi ming leifam amade contact number ga loinena tharak payagani sayoli quiz ki tharomasi akashbani gi Imphal regional unit na Manipur Sarkar art and culture department ga khusham na sin bani tabirba pawasi akashbani Imphal dagini केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ngasi national curriculum framework ki mandate document puthok lagani National Education Policy lising kuni thoina school education, early childhood care and education, teacher education and adult education gi lam marida National Curriculum Framework semna recommend tawri. Mandate document National Curriculum Framework semba gi thawong madi oibe yaba mawong mataw amasung pandam takli. National Curriculum Framework asi jila gi thakta gi hraji gi thak phawba amasung madudagi jati gi thak phawda punna khana neneraga semkhibani. AIR News ko unabada sangnai raba education san Chaudhuri na hai curriculum hongdok pasna mairu sing da yamna kana hangani Kendra gi donor ministry education ready na hai ri awang no polam dam da paksana thau sungna ba pam thagadari ba si umang dagi lap na leiba sijina da ba arem balam sing da thagada bani umang sing da karemata sohaloi National Mission on Edible Oils ki makhada palm oil asi sarkana mamang se August gi hogdoki bani madugi pandam di Thau sungba yaba palm thaba mapam hena saksok hanba amasung mirebak tagi palm oil lebi gi sanghanta hanbani magna hai lamlem natraga sijina da lam marang kaina leiba lamdam asi mapam singda thau sungba yaba palm thana bi thoranga sida ehenba meyang thamgani Meghalaya da Congress ki MLA manga mak All India Congress Committee na sahi ahungi suspend tawkhre MLA manga adudi Aparin Lingdo Merel Bonsien Kinfa Marbanian PT Sofmi amasung Mohendra Rapsangni Birodi oina lairaga Raja edu NPP na lusingba MDS Sarkar sogatpagida makhoi dahana so cause notice pidna dolgi suspend tawkhrabani makhoibu AICC ki disciplinary committee na suspend tawno khangan khibani AICC na dola sigi lusingba ani mathakta su thabak laukhatkhi Kerala da chathariba humdra manga suba National Football Championship for Santosh Trophy ani suba semi-final da ngasi Manipur ga nungsu Bengal ga sanagani match asi ngasi nimidang pung 9 da Payan Stadium da sanagani Yumbu Kerala di hanana final sangkre rang sanakib ahanba semi-final da Kerala na Karnataka pu panjal tait ahunda maiti ba piki final mathang thagi ani da sanagani National Sports Academy Imphal da Academy Session ising ani kuni toy kolhum doida tongan masana taruk da class 6 taming zanaba selection test pangthok kadori mensilab application form pisin bigi arobe nimit me kundani masana sing adudi archery boxing judo taekwondo weightlifting amasung wrestling ni masana amamdan pi masa taruk logani apun ba sit ki sada yangkai na Manipur gi amasung atopa sada yangkai amana mapan gi raija amasung union territory singini IPL cricket ngasini bidang pung 3 makhaida Punjab Kings ka Lucknow Super Giants ka Pune gi Maharashtra Cricket Association Stadium da sanaragani Kanu bidang Mumbai gi Wankhede Stadium da saniki ba match amada Delhi Capitals na Kolkata Knight Riders ba wicket mari da maiti ba piki Bengaluru da chathari ba Khelo India University Games ngang taruk suba nimit kilosin ba phawbuda Zain University na medal teli da khwagi makokta lairi University asina sana gitara taruk rupagi manga amasung senjeng gi ahum phangduna pumna mukti mangjil thari Punjab University na sana gi mapan lupagi manga amasung senjeng tarhonde phangduna ani subada leiri iroi bigi competition pono bangarang loisin khre iroi beda Jain University na sana gi medal taramari phangki aroi beda moro yo pau amuk hana Pradhanmantri Narendra Modi na naharol da lalobgi lambi thadok tuna leibak asi sakhot hanabgi thabak tawnu batak silli Pradhanmantri Narendra Modi na housing hakima mangda Bengaluru da Semicon India Conference lesngani kuni thoi hawdokre Kendra ki Shiksha Mantri Dharmendra Pradhan ngasi National Curriculum Framework ki mandate document puthok lagani amasung Kerala da chathariba humudra manga suba Santosh Trophy football gi ani suba semi final da ngasi Manipur ga nungsu Bengal ga thengnaragani pauloi jare